Más de medio millar de representantes del mundo empresarial, sindical y político de Ourense acudieron la pasada noche a una cena con la que la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao despedía los actos de su 30 aniversario. Os empresarios estamos acostumados a promover sociedades e a impulsar alianzas estratégicas. Somos socios leais, eficaces aliados e bos compañeiros de viaxe para os poderes públicos. Son facultades que queremos exercer dende a Asociación do Polígono San Cibrao, no convencemento de que a iniciativa privada e a súa coordinación co sector público suman unha valiosa e insustituible aportación á sociedade. A la cena acudió también el presidente de la Xunta de Galicia. Unha vez que superamos na legislatura anterior a conexión do polígono coa nacional, agora necesitamos conectar a nacional coa autovía. Son compromisos que están aí e eu espero e desexo que o medio millón de euros que está consignado nos presupostos xerais do Estado para o ano 2009 empecen a dar os seus froitos e que en menos tempo que tarde poidamos iniciar ese vial, non para darlle a este polígono nada que non teñan os demais, senón simplemente para facilitar este polígono as mismas posibilidades que teñen a inmensa maioría dos polígonos capitais de provincia, como é o caso de San Cibrao.